Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadien arspa lai pohon Sngi na do bala play ke district Bathamai hakashipau tari gubnai November arajar arpuway ulampang ke yeng dorbar tauan ke jilla uba medba lingdo mentaka Sngi ka santari gubnai naitung arajar arpuar ulayo ban play ke office jong district transport officer and secretary regional transport authority Eastern West Khasi Hills district halom so klor mairang hakajing don rengkat menteri ketenat transport ke jilla uba dasakiat lamare menteri ketenat water resources uba Broding Nongsi us aim ke himan nongklau upa aim PM Semle u commissioner of transport ke sarkar jilla uba IW Ingti u deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills district uba W Nongsi u superintendent of police ke district uba MB Sem ki nongtre jong ketenat trekam beper jong ke sarkar jilla ki nong yalam shnong ki principal jong ke school ke than bat kiwei Hagani ka Sngi play ka office ba Shipor bat ka jingbo yo mau nong rim bantai ka office ka Bathamai haka jaka ka ba ansa ai ka office jong DC u minister ba dai pet ka tanat transport ula kular ba shen ka district kan sayo no ya ka office ka Bapura shusho de ka jingyo ya la ka jong ka DTO office ka Eastern West Khasi Hills district kala yo no ya la u jong registration number kali ya ubala tip kum u ML15 bat uba W Makdo un long u district transport officer baningkong jong ke district kat bau MLA jong ke Mauthar Raishan ulayo ningkong yo number kali nakani ke district ha kanihi ke Sngi kata registration number ML15 0044 Laban kedo hangni bahaga office jong district transport officer ke Eastern West Khasi Hills na lor UDTO andonru uway motor vehicle inspector uway upper divisional assistant uway assistant system engineer uway pion but uway chokidar in the born of the supplement of now and we play Pagila and your play the office of my Jong district transport officer to Eastern West Khasi Hills. Balaju kapor berbu yang mau ni nak berada building, permanent building Jong office Jong district transport officer. Lekat di sini lah ada sekitar lemari district charge untuk transport department, Broding Nongsi. This is in charge of the water Susan's Public Department. The officer power. You want to to the state government, but you don't understand. There is a board with the Jong Kachibli in half your everyone, but the William Mao Tablet, who were not getting Sergeant Mao, now got it 82. So this is not red? Yes. This is not red? Yes. We'll issue the mathematics. Okay. And this is the... LBS. LBS. Kadang kali supplement bakna punya don rekat akan dikepor, ban play, ya kali office, jong district transport officer, jong ke Eastern West Khasi Hills district. Ban haju kepor, ban bu yang ni mau nongrim, naga benta, ban sna. Ya ka permanent building haka jaka kaban ai
Shaka Transport Department limba the Office Jong Deputy Commissioner East and West Assets. But yakani minumla wan per long lane ban penuh long mentak si kumne mengilang. Lara khem ke jinsur Jong ibadah sakiat lamare ibadah minister. Hadien bang in the play the district. Then somehow when I know about. Lara sebon kijing kibangi kendo. Kat kebangala bansutu nagalian juga speaker juga assembly. Nama bangam dan sorka, bangam dan hal government. Kikam baru kibade berne, kalong lembak ini armut kibade fokus. Ngamsim la hun tanha kabo play yang district Watama. Bana sopo shai, bakakam kabakam kia kalong Hadien play the district. Lada nisuhun bat kut no tanha kabo play the district. Kerana penolong yang kini kita play ke office, jogi district, jogi department kita prepare. Kata ke jintu nak bantah play ke district dalam leno ini. Kaya ke cuma jogi play ke district. Ke jintu kalau banwara ia kesensyar kada kamjan syaki paipa. Closer to the people. Undai nak giwe kita. Kalau bangkam benjan, ia kesencar kada syaki paipa. Nak try di bayiran ane di belakang nampak banyak susu. Di belakang lesa akan digedong ketat. Mungkin mau bakuno kelong kali area. Life house nem mensua, south house nem mensua. Sun post language. Kaya kada kalong naman the administration unit dari administration headquarter kijai ba nagijaka ki balong siya kijaka ki tundok Jong ni kada nakakadaw kasyam sito yaki pa ba beli bangla ban poi sakit kota kubia poi lem kibadon kibakot lari kibala ban kot pol tham hale ko pol ke juk mentah pangiong ka teknologi kumong ibadah sekiat agi pol mensua mo kidon ki pol ko mensua kan siu tax force namru teng le audit o le ki officer bakaman jong don ke jinga kran ane tai don ke jinga bakumli kunta mentah masuk mentah kalau digital teknologi mentah kalau wak ya ki baru akan jadi itu lah kadang kami manong closer to the people of far-flung areas. Jadi itu juga jadi play yang ada di office jauh itu. Kam day mengisut player. Mereka don't jadi itu nak bantakan. Dandon sibon kiwe department kibang day kemana? Nasomen mana kuah bangun pi nak lihat police department tidak ada sanction sampai lain di itu. Sampai. Tidak ada biar sampai. Kikam kemon. Ni mungkin orang hikmat. Nginaman sengah baca skor. Ki om kijin kuat, mereka ki kijin don kap. Kajin kuat tak kuat lebih pertama. Lebih om kuat kijin kuat. There's no end to one. But we have to look at the need of the people. Kaya kijin don kam jom kibrio.
kumpula kular bat kumpula tentu ya borok ba pidai banyak register kali hang ni hapok ka DTO office mo is H roll down seat ilapat ya kata kular bat dei kali jungi ka ba register mentagasi ML15 0044 bat tu ka jingknyon isa ya tu berang bat confirm lah confirm begini ke services nak utang sini nak available hang ni hapok takeaway na ka services kapag DTO office kan ay kalong pag-register yaki kali kapag ijuitip te shushu ki buon ki services kapag tin le kum ka issuance of learner's license, issue of driving license, additional endorsement to driving license. Lepas registration ki research tu ki perlu amut dengan sumber kuble bat kubang ngamna krimen scam ba ka benang ya ki porksi kani hingga department kalau ke AK ke bah penyo ajing toy penyo sup penyo jisuha ya pi paro ki benan hapo ki sipan le tandani kiwe ro ki jing persuk ki sawan boleh ngantip nama benar pos ngapol ki si ekren ba ki research itu ki sawan dan agak macam hero semua banyak corporate bakat bakloi balak ngin penyo ro ke sanction ke bapian kerang ba ke tim jang ke DTO iselwas kasih ini kan sup man syom man trika man pendet man yarap ki ba ki bawan dan ka hagale ke office ke ba ladon mentah ni mau dengan kermen scam so nagalian jo hero kumian ro speaker jogi sa perkeren yai honorable CM jogi yang finance department kena makin berkeluar yang ke sanction ro dan nagalian jo aro kumu mesti charge of transport sa na ay assurance sebi ba nagalian jo aro kat berkeluar balatan pada di bawah nan budi ban perspek ban penyo ega infrastructure ba inegi ba idito ba tim jogi pinyo ban shosup shongtrat ba kinyo ban ay the service ke kampian dia ke district hi berlaku so kemen raw bagi sungu ru ia besar katela bakalala ban penurlong yang kecil amnur berkecil kuat jong kibriu jong ke district east and west hills dah kecil bu yang ni umau dong rem konsul stone bat kecil pli ata district transport office mentasi kalong kecil kerku bat kecil mentoy ya inong sang jong ke district jongi baru sikata kibriu jongi nak ke district kipupun he ki register di kali kali kiyo kita ada license na ke office yung DTO Shillong bat katubat ni na DTO nang slay tenray na do mentakasi ngangis hem dari jengkeman yung sasang no ya kecil prekam ya ke office yung DTO habang iperkam ya kali kapenong ya kinong sang bakin na pagkinik step ikikam hijab jogi kumta kapen mentoy kapen yonong kam step kam ploy ya kan bekam mati gila kandia ngamla ban klep yak kijing angnut kabanga kumu emily alesong badi sareba na asin lakukan mo pasar ya ka office kabanikong benginora Hadien melara ya ka district niladon kam banuan rano ya ka DTO office hang ne po merang jungi maki briu jungi kidon kam ya ka ne ko office ka jing kristom jung isar kat mengi bat kijirap jung bisa dasakhet nilayo ya kalat ban pri ha kami kesengi ke pemerintah kalau kecil mentoy yangi apa office jungi keladon hajan bat kecil mentoy kaba kongsan kalau yuk paiba nung sungnong jong ka east and west ka sel bidungi ngidon kam ban yele registration kum ki license driving license lani
bangin yele kot kali kamai la ne ban renew je ke kot kali ni hap le nado dongki inding nong kliu ter hap le sedu no stoin nrei menta nila pun urlong ya kaneka district transport hangi po eastern west kejungi ngai lade hakni kisnem baro kebeladet ngam ju lek ban ris ai ke registration get kali private kejonga hapo ka west ke sihil district nakadaw ladanga lele ka registration na po no stoin kapin sistem habang lek ban renew ikot kali bat kuta terter today hakni ka Sngi ka pamenta ngapin seluruh ngayawer ngayakot ia dipaiba nong song Jong ke eastern west gedungi kap kabala ngin ristar hi hang ni po ka Jong ke district ngayal di buat kata na ristar po ka eastern apa east ke sihil gedungi rementa na ai ya ka mesim ke jinsungo kabanikong hakani ke Sngi ya ka ngalakroy mentahi bangan ai artli ki register hakani ka eastern west ka sihil kejungi tenga khot ngawer tongini slow traishno insim ya ka kikli bagani ka eastern west kejungi ka day ka district kejungi ngin snow sarong ya ka bang yo pan ai lagu Jong registration ye kikali lane banle ik permit ikono kono bro hal ka Jong ka district kejungi